Kasam ka bashispa sau howay, kasam u David. Atray nga lakhat kerpat yami, tawan kloy siya nga, to siya asko di kajing sawa jo nga, habang nga khat kerpat yami. Ay bat benjeng ya kajing duway jo nga, kum kajing iubi thang nga khamat jo mi. Ya ka bakentiu kikti jo nga, kum kajing aingu lajan mit. Atray, to bu kajing ap hakmat ka shintur jo nga. To sumar kajing khang gerim yang shintur jonga wat pendem ya gadokno jonga syakanu kunu kapasniu ya kaman lapmi hakijing le kajing sniu lembat ki brio ki bale ya kabaman but what I bangan bam na kijing bam babang jongki ai ba uriu hok un sempat ya nga kan long kajing le asbun ai ba uta un sneng ya nga kan long kum ka nyang halor ka khli to ka khli jonga kanom kentat ya ka nabawat hakajing sniu jongki kajing duway jonga kayaine yakinom bishar jongki la penno na senda o mauba tekin yo snyo yakiktin jonga nabakilong kipathyang yakishing jongi la pensafret hajan kajing tep kumba haba ununo ulur padopu yakakndeu nabaki khmat jonga ki hame au blai utrai hame ngashania wat ino rangli kamansin jonga to sumar yang ana kajing riam ka bagi labu yang bat na ki syang khawya jong kinong tray baman ai bagi baman kin ngat halagi jong gijar habang ngapen ban ngalat no